batanu njyewe mpita mbaheka ako kanya. Abantu batanu umwava ndajya mpita mbaheka. Batanu urabaheka urabipevera. Batanu Sonia ko abagabo batanu ari abantu benshi ubwo ngubwo ubasha kubakira bose ukabarangira mu nzira. Ubuse nta rwikiye ko wari ufite ko abantu bashobora kubanyuraho muri kurongoranira ku rukuta. Hari umuntu tuba turi kwibase. Reka bigufatiye ni igituba cyawe ubutanga ntabwo ari cyabo. Tuwikiye mu gukemura akabazo. Amafaranga menshi umugabo yakurongoye akaguha ni amafaranga ngahe? Iyo umugabo arangije ituro ya mbere kugira ngo umufashe kubona ituro ya kabiri umukora ku bihe bice? Mu gitoza nkanafata ururimi rwanjye nkarushyira ku Reka twongere twaye ikaze mwe mukundi ibiganiro byacu mukaba mwaramaze kubitwereka mugakanda kuri ako kantu gatukura kandi subscribe banso turakora subscribe ukanda kuri ako kantu gatukura kugira ngo ukomeze kubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Uyu munsi nk'ibisanzwe ndi kumwe na Sonia. Iyo mvuze Sonia umva umukobwa mwiza, umukobwa w'inzobe, inzobe itarisize ureka bya bicupuri biza bibeshya abantu. Hari uducano disinya ndeba nkabona turambabaje nkareba nk'abakobwa bashyizeho nkabatego bari abakobwa buriya disi nkumva gahenda karanyisha gusa se ndinde wo kutabashimira ko mukunda ibiganiro byanjye mukabinyereka mugakora subscribe areka das nkubaze ibaze ko uri kureba icyo kiganiro ukaba utarakoze subscribe kandi ukabukunda kunkurikira kandi gukora subscribe ni inyungu zawe kandi nanjye ni inyungu zanjye. Sonia bimeze bite? Sawa. Sonia uheruka gukora imibonano mpuzabitsina ryari? Sonia mu gitondo bari yasambanye. Sonia uheruka gukora imibonano mpuzabitsina ryari? Ngenje ndanabikoze. Nuvuga ngo impamvu watinze mu kiganiro wari urimo guswerana tu none. Ahubwo Sonia wenda kuba unaje mu kiganiro maze gukora imibonano mpuzabitsina bijya bibaho ko umunsi ushobora kurangira udasambanye? Waba habaye iki? Nyuma y'iminota 20. Yego. Ni ukuvuga ngo ntabwo bibaho kuba Sonia bwakwira ataryamanye n'umugabo. Wapi. Umunsi utazibarirwa mu buzima bwawe warongoye n'abagabo benshi ku munsi bari bangahe? 10. Ako mugira n'imibiri ikomeye ariko reka nkubaze umbwiza ukuri abagabo 10 iyo bakurongoye wowe nta bubabara ugira mu gitsina cyawe? Ntabwo. Ubwo se ubyitwaramo gute kugira ngo abagabo 10 bose babashe gukurongora kandi ntagire ikibazo ugira? Ni ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe. Icyo cya mbere ni ukuba wariye. Yego. Iyo uriye koga uhita wumva wongeye ugarutsemo akabaraga ubundi ugahita wongera pafu kongera ukakira umugabo none. Nimero y'uyu mukobwa muyimbaze murandika muri email ni nsengumuremyi 2050@gmail.com. Iyi nimero muyimbaze nzayibaha ubundi izibafasha ibigisha ukuntu bakora imibonano mpuzabitsina kuko murumva umuntu ushobora kuryamana n'abagabo 10 ku munsi n'abagabo benshi. Ndajya umbwira mu buzima bwawe wigeze urongorwa n'abagabo bangahe icyarimwe umwe akuvaho undi akujyaho? Nkuko ndi kumwe na cameraman wenda ari niniga tiba bangahe? 5 njyewe mpita mbaheka ako kanya. Abantu batanu umwava ndajya mpita mbaheka. Batanu urabaheka urabipevera. Batanu Sonia ko abagabo batanu ari abantu benshi ubwo ngubwo ubasha kubakira bose ukabarangira cyane rwose. Ubwo se harimo ushobora gukora uduturu tubiri cyangwa wese nukuza umukubita kamwe yiruka nk'uwa mbere ni tubiri ariko abandi ni kamwe. Kubera iki uwa mbere umuha tubiri? Uwa mbere impamvu ni uko aribwo tuba tugitangiye. Yego. Kugira ngo wenda bitaza no gutuma
nananirwa abandi ni kamwe kamwe ariko wa mbere twe ni tubiri wa mbere ni tubiri ni ukuvuga ngo wa mbere ubanza ukamukubita uduturo tubiri abandi bakaza kamwe kamwe kuko hari n'uza ukamarana n'isaha ubu se abo muri abo batanu bose ubakubita tubiri bamara isaha no guhita umuntu wakurongoye igihe kinini mu buzima bwawe utazibagirwa yakurongoye igihe kingana gute yandongoye isaha ariko ndumva iri muto inarenga wakurongoye igihe gitoya iminota 40 iminota 40 niwe wakurongoye igihe gito iminota 20 20 ntabwo urahura n'umutipe akakurongora n'iminota 3 se yewe ngo reka yewe umitana nakureba ngakubona sure Okay, Sonia yaryamanye n'abagabo batanu icyarimwe, umwe amuvaho undi amujyaho. Sonia uri gitangaza. Abantu batanu bose ngura baheka. Imbere cyane. Ako Sonia ufite amazi? Yeah. Ufite amazi? Sure. Kuko abagabo wabonye ariye mpamvu bakunda umukobwa ufite amazi. Wabonye ikintu gituma abagabo bakunda umukobwa ufite amazi ari ikihe? Abagabo bakunda umuntu ufite amazi cyane. Mutanafite nari kintu mwavugana na nimero ya Tayisiba ahubwo. Ya Tayisiba? Ubona biterwa n'iki kugira ngo abagabo bakunda amazi? Biterwa n'iki? Yego. Birabaryohera tu. Abaryohera? Cyane. Nteso gituba kidafite amazi ntabwo kiryoha cyo? Happy. Ntago. Ntago. Ahantu wigeze urongoranira mu buryo bugutunguye? Ni ahantu hameze gute? Nkanga tu ku gikuta. Ku gikuta? Ubwo byari byagenze gute kugira ngo umujama guswerere ku gikuta? Twari twafashwe byataje. Mwafatiwe he mu nzira he? Mu nzira? Ubuse nta rwicaye ko wari ufite ko abantu bashobora kubanyuraho muri kurongoranira ku rukuta? Hari umuntu tuba turi kwibase. Reka bigufatiye. Ni igituba cyawe ubutanga ntabwo ari cyawe. Tuje wicaye mu cyamura akabazo. Amafaranga menshi umugabo yakurongoye akaguha ni amafaranga angahe? 40. 40. 40 umugabo yari yaguhaye. Niyo mafaranga menshi warongorewe. Amafaranga make wahawe mu buzima bwawe kandi umuntu akakurongora ni amafaranga angahe? Igihumbi? No. Angahe? 5k. 5k. Bivuze ngo hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 40 umuntu wifuza kuguswera yaguswera. Uvuze? Hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 40 umuntu wifuza kukurongora yakurongora. 5? Utubwiye ko ariyo mafaranga make warongora. Oya hobyo byararangiye. Byararangiye. Burya si buno. Reka. Mwese mwana nta muntu urakwibaga igituba akakurongora ntagire n'amafaranga n'amacyagu. Naye nakwishimiye nago Ubu wishimiye umuntu uramuha ntari. Rwose. Okay, ubwo ndagenda kuri we nyishimira ukanyera sha. Okay, reka noneho utubwire iyo umugabo arangije ituro ya mbere kugira ngo umufashe kubona ituro ya kabiri umukora kubihe bice? Mu gitoza nkanafata ururimi rwanjye nkarushyira ku mukondo wiwe. Ibyo bintu bishobora gushitira umuntu wananiwe gushyukwa? Imboro yo ntabwo akora hose. Ega hari abantu batanabikunda ibyo ariko uragerageza ikisabwe cyose ukagikora. Ibintu byose urabikora kugira ngo nyine yongera abishake wongere mukora kandi. Umugabo agiye kukurongora wakuyemo imyenda
imboro ikakunena agahita akubwira ati arigendeye, wabyitwaramo gute? ageze ute? Agiye kukurongora warangije gukuramo imyenda uri no ku buriri akahita bivamo, wabyitwaramo gute? mani nyine nabyakira, none se ahise agenda nabigenza gute? Ntabwo wababara? Nababara. Mboneye ubusa. Nababara. Nababara cyane. Okay, reka dusoze kino kiganiro. Mu kugisoza turashimira buri muntu wese wabashe gukora subscribe, kore like na comment na share muri kino kiganiro.